Nina wewe atio kana muthenya waku wethi wa wi wakwa ila mbitikile ngukethie na ndiutho chanthini wa kilungu cha usili nita Caroline Mweni wa Muteti na umuthiti nena ni cia maundu metwa mob justice. Mala maingi ni tigwa mundu usu no wisikie no kigei no yawe na andu maimu kuna mewa maya sete kuna tate ya meya no mundu no tuyite sindu situ muno lakini yo meya ya itiata nitha ndi usungie kulo yu ndukesa kwithila uko nie mundu imweta kingi wasane watethe cio tui no yeso beki wandini nita Caroline Mweni wa Muteti nina uthocha umutheti na wakili tenda tukethie na ndi tiliko ikulio ne yu niti sebe kiko kinekikie kaunti ya Masako kitekisio na nikietie muno kio ndini wa misi fulani au me atatu eleni masianigwe au measu maumeti wa kunduzi arane negwe manomete kwilo na mobila andasune mana bitukiwe makunwa mabebwa na misi yoya sesiana na nini siku ikula kuna atu kama nako ni mob justice kiunity that ina nani siandeni wa kilunguki ikalanesa with kise titambanie mwe ginya muthia wa kilungu wakili karibu kwa kuja asante tikethie na tiambele liobo uchai kiukitwa mob justice ni chao na nondo neto justice in it alaba dhama yenda kwa sana na justice ya kwiko ni maelekeleto ni mio asante Karo kwa mwanyo yengi ondete kwenu Mutongo TV kwa masitwa nitawa Charity Muthoni Moli kana Muthoni wakatu uko abaya social media na ni wakili koti munene wa Kenya na ndukuma kwa BM Ongata & Company Advocates na ni this straight to the point mob justice ni bala we the public kana ando enendi ni mosa hatua na moko mo na ma kuna mundu me suspect kana mundu meona tawine kosa na mosa hatua na mamu kuna kana mamu bibyo kana mamuwa unaoke mowa mundu na mwamu kuna taraia moyasi yake yene ngeli na mwamu kuna mwamu misia bado isu ni mob justice na idha mwamuwa bado ni mob justice kwa ni kosa hatua moko ni maraia so yote ita mob justice yes. Okay, yukwa na hii sitwa mob justice ando nimeyo seye masiai tina right ya kwiku na neme kwa su ni mola kana kwina mia na ni mola wani mailete kukuya kindu nisi of course yuko na mundu utamwithite ayuya kana maybe weso mwithila kwate gwo kundu akwete ngukusiene na tuka mundu ethi wayo yanguku lakini ndwibo na mayolo kwimia nendo matemaile kwikata mob justice kwanza ndo aingi mo ya wao na ende yu tutobia is it legal toki ndo kiume kwika nature ile te kwitha ona kaume ase mundu le tisi ni uya ningwelese mwene ndi kwa kusisitiza kwa ndini kindini in our laws kana moya ni witu wa Kenya baiki kita wa mob justice it is an offense timu yao kwa hiyo mundu ndaileta osa hatua na moko make it is an offense timu yao witu kwa sia onaenda mundu ya ni ngeli kana hivitu aitu thinia kisioni muno kana kamwana kangania ni kangeli kana kesa mikoka kako wa indosiene nakako ya sindosiene ayuni muthiosa hatua yumukabibye na mwikali aye mob justice is illegal timu ya wa Kenya waimu ya wita wa mob justice it is illegal na ni offense instead ya kukuna kana kene kana kukuna musewe ne kana kimwana chene pesi ndwila si recognize itwe na meya itu wailo report mundu kwa police post kana kwa polisi police station wa muripoti polisi na mwemo saa tuwa maka investigate maka banyawe unonie mundu sasiana unaoni ayo ya chao ndokweza unonie mundu utuko yasi unamoni utuko yasi ni kibuba na keti kibuba kana yasi ni Halima na keti Halima takeko kingi nonie bandu kele tukana likile motwe ndukani yene hayuka nenda awe ya
leu nene ngumu kana echao kalicha mutwe mo mutwe wa emeyabo na koneka lakini kona ko kana likilekekete buibui ati dade nduko aleketeke hiyo ndo alikase niliona Halima nake aneketwa buibui ni nduko where they are polisi ni medho ama yendo manai wendo nonie anailiata unonie kete buibui anaye na chao kenge anaye mweo kana anaye mweo anaye mukube kana anaye mwasa hicho kitu mitaile tonenga polisi time kana chance maka investigate you are the osa lima na we mubebi ai nakaine nduko anekete buibui wese yundo na mana we kata weke kosa wa confuse exactly yotu nenga you the need the police makeka investigation mede mondo niwe waka mtoa kotini ethe ne kosa akabingwa kana akanengwa sentencing iko hicho kitu mitailetosa tutailetosa tu amoko maitu mala mainge yu mundu akono ni mob justice ando masasia akoniwe ni mob na yuno isindu ndothio ka point out okasa oni weta ka mob undo isini weweka yu mundu su maybe akoni yetu in the wrong way ando mone mind house kata ni my law use kata na masikata yu wasikata ona ndo nono mo you ni kule isu ando ainge makola sia makasi ona kaeta tamukonie te ando 20 yu nyenye na kitio echa na kitu yo mwikisio muthanga ndiamu kuna na kitu yo mwikisio kabila yinye mwendavya chao na ndiamu wa kana maybe na isio mwizi ni ngia si chapa yeye yu yasi awendo ene kosa lakini mundu umwe akwatwa kwa mob justice inyonde mukola nawe mwi 20 na mwisi katwa era mumukonie mundu su na etwa akwa inyonde muchaji wana ikwani ya mada mwi 20 onera umwikisie muthanga onera webo yasya mwizi that is conspiracy ma conspire mundu wawe mwachochea and it is an offense mwizi yes na maybe ona mala maingi wakiti yu andu masemba nitie masya uyo ni mwizi na kuwe mwizi wa manai pape mundu kite utwe atuya na maybe ni wosu wakwatwe na kanethe watewe na ndu wakwasio mwizi mundu su onekana okuweta mwizi na ndu na muwa no usikatwe nundu wako kuthothea mundu wawe na saingi ukwata waskato na mada isu ya mundu mukayetwa inyonde ba mukaliko kulyo makulyo mukakulwa mukaya yini mwakwatwa nundu wao kuchochea andu na yundu eteteo kesa kwasa inye neyo andu maiti omwizi na nase mbona kwa naiti omwizi ndiye sikanegeza ubika ningi uitete ata na mundu nukwiye yumo yailite ikomwa ilite omukumubua mwailite kumukwata mukamutwa polisi mwailite omubua kwasia mwizi yuko badukani ola wikisie bia no la wikisie kabyo amutema ola wosie taili abebya kana mutilanga kibadukani chukiuma ba na mwainyo mwi 20 pedha abethe na muno kethe andu mana bingiwe mana nundu anendiwa yasia mwizi na you a prison for life nundu akwasio mwizi kwa andu mailete me very careful maika akwatikane na Yesu si akosa atua moko ni mo mailo matwa kwa polisi yanakuita mundu mwizi pia tio na it is you are not guilty until proven so by the court yuta for example wekiko kiki nekikioba masako na mesi Yesu yele nundu musiumwe onaewa aumele masianewe nongi umwe na kwetiko na sena ina university ono umwe yana graduate yubu musino ngotala bese iso ndena ebeye mwana wakwa alama na mubebi sema nae miyambo kukulya niki na makuli otasuma manae miyo mutwa akotini niki kadha nukutwika nundu kuna ina mana kona na gwa nongi wangali kana maybe yo maundu wangi lakini you ndo tinene siana yi sitha misiyone kuya na mana konwa ni mob na yucho kali to theater you siana ini si hivyo you tinene nina isida you ku andwano suspects tamundu su naiwa ni wa probox isu watesa I think nini ta boda nikutwika andu ma boda masako nitamu
mana bebanisie na nikenda mabebanie pana umidile mundu kwasanga nuno nda kuyuba sindu cia muthemba tosu nino ni mundu su wa Probox atwaitwe kotini na ni kwatia yu akaumilelia wala maboda boda manekie keko chu na yu asie yano mena right ya kuskata andu ano manekie keko chu me mathi kuskata nundu twana tu tuneti onetha na andu aima they have a right to life katiba kaitu nikanengete kila mundu kila mwenende a right to life mundu ndailosa thayo wako ndailo kumya thayo wako and again number 2 kila mundu ena a right to fair trial onetha mundu ya ni kanetha no mundu muthuku ni waile ithukiwa ndumanya yo ya niki usibe andu moya mayo ya liu nesiethe andu ni moya ona mundani maka imakete la member siaku siabe maka imako ya member imundu yete member yusuti mundu kwiwonza according to mwene ndene mundu muthuku no eya niki lakini welo sisi anake oya liu et mundu su wa sisi ailo kuya oya niki oya oye kana oya ote kana oya weke andu na utilangi sindo siene nitailo sisia ko this person no wilo nengwa fair trial akasia onetha ni noye mbeke ai noye mboino siene nundu akina na kina anithitwe ngioya lakini uno muni integrate back to the society ngaenda kanisa ngeka liko nengai andwa chance matu etha na andu athuku matwawe kotini mabingwe mekale na langi athuku take koya prison ndia cia ndia la me prison na athuku no andu angi menda abu kimakosa ko mundu ni wale onengwa chance for fair trial atwawe kotini because it is their right in the constitution yukela ene mailete okuelewa nikana kuosa atwa moko ni buondu otoko na ni kweli nondo yutandu mamusi woni useme asa watoto walikuwa naona ball na mother nosu actually kwa ina UEFA finals ningulili kana timu ile cia thaukana ona bu kwa ina ando aingi mae pala bwana Yesu cia ipa ando aingi na in the following day watu wa kwatwiki yangu asune matwegwe mochari na ningine makwie na nienda kuikiona ketha be wandu maku ni mwana Yesu pa mundu wa amukula umefanya nini nyinyi ni wezi muikonanwa na chao na kindu cha muthemba tosu ko enendi no usiona mama ketha maita bwai makewa keka no mame thukiisi ona no kuya kuma twikanga moyi ngali no usioka ile bwai me uyangata nundu nya yuka ngale yunga mute ba unless nitisene yuma kula no isimekulania ngali mwene onga ngali ba ndetha no bungu walichukua funguo na nono yuba ya time ya sana Yesu sielesi withe na kindu kiki na che ko tuko na tuko na I tend to think maybe ando ano maneka ona mo my they were not in their rightful state of mind ndo they maybe ona mo manaumite ilabu kana manaumite okundu na no sina mubela welo hela waweyo aya kwa ndo na mauchungu labda ni masi na nini tu kwa sababu mwana siasa none asingeto ni PSG of course na ndio asante na fans masa no kiu kana maenola wo ile dhobe ona mwana onana maiba ote makasi hapana usimpige amefanya nini lakini that never happened na yundo ando asuma ilete kwika mailete okwato ibesi no mana suspect ya nisienda koya mailete ikwata makaitwa polisi na maikwata makasikiwa the evidence etha munamo kwatie ena kibungu ngusuni muka mukwata ni thia kibungu muka cia kibungu kile nenda oya niki maka matwa ya polisi na indi mayeka na polisi yu meke uchunguzi wo mmenye kumbe ibesi no maybe nisinenda oya akane ibesi no maybe nisinenda ikale kana sina kitu yokola ni kibungu ndikana maka kwata the real facts instead of taking law in their own hands mayailete ga mosi emwe yao moko mo ekatwa sodhomo munini musaisa mondo nitusokethetie ndukathi basa
Nitwacokethia kwa kumusiaisa mwendo ava ni Mutongo TV na kini kilungu cha usili mundu lawyer nene kulo kwaku ila mob justice yambie huko nandwi na maitwika moni mesi ona mwatu twaba ni twisi ni woyu na nenge maybe maimonete mwe kana yakeli yula wa ikotini kana masikatwa yuna okoti walito na ni mesi niwe ona mweka ada ni twisi niwe una tena evidence yani wewe kitu kingi wena evidence na ni wa mtu wako kotini lakini lilikana he is a suspect. He is an accused person. Koti ndo isika naniwe. Ndisika naniwe. Koti ndisi. Until niwa subjectiwa into a full trial. Edukiwa. Nake. Nikuitha atewe. Nikuitha woniye mundu abuanene na mundu ungi. Ko ni lasma the full trial process yikike nikaenda koti ya certain mundu ni guilty suspicion ti proof ya mundu ni guilty ko na ando ana manse niwe ni ngeli niwe ni lasma moto koti ni mambo a subject we into a full trial na ndo mena uhuru wao kwata mundu kama ikone itamate na uhuru wao kwata mundu we tandwa yuteva tukona mundu ya ni ingeli na nitono nani Osama wa manda wai ndando wana nokethila yu masakwiti sinu kumandwa netu amona baya si of course atu akona hasira na yeye madhima amukwata yani ukakwata Osama wezi mundu ndo wana nwembe sio rahisi kuachiliwa no kusamangwa kidogo no kukethu okay tio seo kukethia mundu sikana kusamangwa na ene ndi mailo manya muka kwatwa na mwe 10 inyo ndo netha wa mukunio ikobi no uchajiwe na kumuwa no yetete Iwe tete atakaro ngasi anye maybe ni mundu ni tese ni wa manda wa na nyana na mukwatie ona labda ndo amukwata ndo amweka kindu kidogo ndo ko wa mukwata na kukwata na ngiage mayuka no chungu maimuko na ikwe iwe ndo mpia ila wesooneka nao na mukwete and of course ndia achangia kipo chake either ndo achangia polisi nimeka investigation makamanya we karo ndamukuna kana karo we ona niwe wokio report asani andwa makwata mundu na mamuwa akaina polisi akaitha a state witness akaya polisi na ibo nakwa na mukwata nikenda ni mweteba lakini andwala angi maina asira ni mamosie na mamu bebia kuwe no uthi takaro ukasianye no munzi kateta na ibo in the mob justice lakini ndia ibo na we tweka we state witness we ya serikali kana we ya unakuwa witness wa serikali we mea uno ngania mama muboye na mama maikwatwa na offense su ya mada de kuma kwa mob justice kuno umukwate lakini mwikamowa mwikamukune mutwae kwa bala waile tutwawa onetha muiwa kieko sayana tonetha ni Osama bauba Osama baune baitu nondo suo hando aingi ahecha mabomu lakini hii ni sindu siaba society taile komana ondo taile kuzingatia tika ile kotini aumea tatu and may their souls rest in peace na musio wo wikwato kia kisio ngaliko ya asiai na ngaliko ya ndwa ama bibi nimekwenda aki at the same time mundu la mwene probox unatwikie kana ulo mukwate musililo su mukwate ona musi wonu kwenda aki na ndo ande masembete kotini yule la mubikiwa ni kwani yena ni mukwenda ku make sure misio ndeni yakwata aki na meya oni yati wondu violate no to side of ame musene of course kindu kiche kikiwe yo na ndo mone menda kuelewa you mwailete ku polisi ni chao maile kuete ya koti nikenda ndo amase nitwa mwiye ni wewe kiki na of course tuna ukosi ni sao mtu na kwase now provide this and this nikenda ile twatemea na keo yaungi mwene usuku twika ni mwisililwa ona kailete cha kotini nikenda kwani yeti sile yithele bate mundu ukwe detached na anybody akwe kwani yende ku tigatio kwatanga kuulu titabye mwene ndi or the procedure ti sindisu sia kindini sia ikwani you know ni kwani yende lakini polisi
Ondo methi you the deceased ma kwa mob justice na mo wawa my late was evidence either ni tile ya bibi either ni me kitu atakana tubyo twethiwe ba they take the evidence and of course ni kwekiwe postmortem na exactly. report umiliandwa asumekio bebwa isu ni sio evidence like postmortem ni documentary evidence tubyo kana sindu isu methiebu ni real evidence ya siendo na ngosie nasio ni evidence kana witnesses ala monie kekochu ko polisi ni mosa na sia andwano mosania andwano nondo family ya these boys of course ni ndio report sia na sieto siende to watch ball na niteiwa ni sio wawa ku investigate na ala medho ame suspects makwatwe na evidence muimanda ta polisi na mwakwata evidence polisi yumaite ya DPP the Director of Public Prosecution maka kwanza makwata the evidence na mami link to a specific person ta mondosu wa probox mamukwata na no mamuleche na bail kana makemo kumulecha makamutwa police makamutwa kotini nikenda mundu etike ase kana ni guilty kana ti guilty ende ase ti guilty no ase ndi guilty kuno ni sile kwani ye kunengae bond nume either free bond kaengwete title kana cash bond ene nunengawa ukasieta title nenga na surety mundu la ukameki ya sure ni woka kotini kana title ikakukwatila ukethia ndwe mauka kotini ku maite sindu ino makwata sindu ino sionthe matwa ya DPP na keniwe wina uandika the charge sheet akasia ikwani ye ni mada kana ikwani ye ni nini battery whether ila kukunwa si mundu no akunangwe muno na ye maukwa makasia mundu aimosie the law into their hands na makuna mundu mamutulanga kundu mayandika the charge na the offense that is the offense now maandika the offense mayoka yuko tini woka kotini you maisi like kwani ya the prosecution's case mayasia mome na ngosi ino the witnesses ala monie muyeka nano na koti ondo tunakasia last week hivi yekunikila ikwani ye ya prosecution mayasia mondo andwano ikwithwa nena a case to answer according to the evidence ila yetwa bani the DPP kwa andwano tematwa ya further stage teme no mwitete nundu ba ondo maskatwa tona ni nyumwe kiu na muyae kanisa ko enda imoke mwitete na mama inengwa another chance maithi mayosa ni angosi sio mayasia nyendia ebo na kananye nayo bo lakini baikendo na kwata kumakuna aibo lakini nyendia I didn't take ndia raise finger ngamakwata na hiyo bo nene lakini baikendo na aika moyoka moyetetea okila mundu individually amina kuetetea you court ni enda ikaandika judgment that they are amwe me guilty ikama charge na mada kanao causing harm kanao kendo aya kana destruction of property ethia ti guilty mailecho na ethia we guilty na ewa nengwa wasia mawetwa kana unaikie mada ende we nengwa either life imprisonment kana 10 years in prison depending mwanengwa charge su ya offense so munekie ende you know munengo mwana within a period of time mukasia nyindiwa ni muyanie na the decision of this court ni wangeenda kwa appeal you the higher court uyasi anye nina manambo ne evidence yakwa nina manengie na meanye ndia ebo na nina alibi probably nyina lobby keko chukite keke kako maybe CCTV no maitie ba tinyo sukwa na ndingwa iliu makaima ka appeal makaima oka appeal na maybe ndo ineko sawa kalecho kana maybe asi wewe keto tokenga sio kandeni okay makulwele kindu chambe yutama usukukesa kwa evidence na kukatwika na no wonekie wiwe kana polisi mayasa we no wotisi na ndo athiba ya kotini wone walea na ni walea pyu okay twika konanie na kichaba ama sako lakini any case you suspect uswase tibo na nyini na lea
are you given more time kwitetea hii kana wewe nundu one wale na twina enough evidence kana ni we no ulekwe okay na kona wanga likwa ingia ndo nimetele you did this and we know it's you na you nitienda kuiwa okay otaondo twetewe tete family ya the deceased young man imeenda haki na again we mundu ukwatiwe the suspect okay ku koti ina it has some legal questions ya usongi yabo na the first legal question is whether these people have a case to answer. Are they really guilty? And one guilty na nike na certain kana and one guilty, they'll bring the prosecution on board. Prosecution kana prosecutor methe wa athukumima serikali nundo a criminal case either it is brought up by the government versus the accused person. Wanawasisia file ya a criminal case either way republic versus the accused person na tita civil matters. Civil matters either wasi masitwa ile Karo versus Charity. Nondo ni Karo skatete Charity. Lakini ba kwa criminal ni serikali iko skatete. Serikali niki it is doing so on behalf of the victims. It is now standing like the lawyers or something. Yeah, exactly. It is standing as the lawyers for the victim. Ni kutabasia hii in a criminal case either way serikali versus the accused person. Serikali ni ungamia the victims in a criminal case. Tita civil londo takasia Karo versus Charity. Aye, londo maybe Charity ni wosie mbesa sia Karo na emo mtongia. That's a civil claim. Lakini serikali ya criminal ni serikali versus the accused. Na serikali yoka hapo in form of DPP. DPP ikongamia victims kana family ino sia the three young men ikongama taloya mo na I represent the family against the accused person. Na in case waoni wangu ngokwelea change ngekuya hii DPP yena it has responsibility to prove this person is guilty beyond reasonable doubt. Yes, Mondo ni we enekosa na we have evidence to prove that Mondo is the one who is guilty. Mwene probox na the border people beyond reasonable doubt. Niki beyond reasonable doubt. Ndoto onyo kwata Mondo in a criminal case ukamutoa aka imprisoned. Either ndo 100% sure niwe. Either we any slight doubt. Utaondo wasia if there is no enough evidence ya kwasia Mondo aine kosa kana eke kosa Mondo suno kulechwa. Because the balance of probability in a criminal case inafai kuwe beyond reasonable. By the way doubt tiwe tita sivo balata akasiai it is on a balance of probabilities. Toka asia no kwetho ayo na mbesa sia Karo kwa amutungie kwanza nitoni message isu andikie amutungie mbesa aye ya ile tedha 100% ko baketha bate evidence ikotie yes kwa tai Mondo wa probox yes ayu timino kelelo sigashagwa isyo we mutala talola wati we kuimpeachwa ndwati ya katiba na asiasa kwithia no we no kuthika out of appeal even to this we so kuiwa no masi ila lakini peka unduke ngoni wiwe matana ekanesa no sio the court of appeal pese kwa bawe chao we temu yani no court we boku yani ene DPP ke there ikwani yake ni yasa there is no case to answer no ya appeal kasia no our evidence is enough that Mondo ni wewa ene kosa we appeal that decision no tunenga miana ya kui the higher court teka kindu kitawa appeal yes even in the criminal lakini ndo ile teka la mono especially in criminal cases
within 2 weeks in criminal cases it's like it's 15 days okay appeal. In civil cases ni 30 days ndo ile kalamu no yoke kalamu yake ile uko appeal court ni ile. Okay. Yes. Na ende YouTube ino kile tunenge namba ya simu nikaenda te ya assessia ende tumaleche makono mondo. Thank you Karo kwa that opportunity. Na again ngotabya mwene ndika nani tawa Charity Muthoni Muli kana Muthoni Wakatu kuna ni wakili koti munene wa Kenya na namba yako ya simu ni 0710 453245. Again 0710 453245. And thank you Nanduko Makwa BM Ongata and Company Advocates Malindi na Mombasa na Masako. Yes. Asante bono musesa mwendwa tuenia kilungu kitu ba muthana nungi ukite 39 nisa maundu ange mebata kwaku utuko museo.